gayam ko agnagan iti kulas na da ermet ngem patong natay kuyas at da amin ken kwanat kinamalas ta Biyernes Santo hede maianak Nicolas naputong napugot anatayag mahilig nga agsida di puro pinablad bareng kanoy so napayla tay bungkirat tangamin napeklan daytoy managapgad managsakit isona di panatengken uyek at dapay sakit na ararek abustadorek ta nagagarakan iti kuy kuyagig no sumro tay sakit na akunyat ken payagpeg ay pay iman Nicolas at bibiyag ana sa malmalas naatap ken kuana ni gasat tagatel managsugel ken padak nga arap na minsan a Domingo pinasyar na ni Tiryang alugpiken sakang abos ta sarang tinaramidongan pailang ditan nagsarakdan dababab ken subsuban uray kastala Nicolas ket religyoso sakbay a maturog awagan na amin a santo ngem no damagem itiin na ilulwalo may I rest in peace itangat-tangat nat nga to nalaad pa'y tiugali Nicolas no maminsan no adda kwartana padaya apadayan ngem no isunan